Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse banywanyi bivanye no buri umwe aherereye mwe mwese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icenda 2025, aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Muri aya makuru turaza kwibanda cyane ko bikomeje kugenda biba, turabwira ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara massive montagne ndetse n'ibindi bikomeje kugenda biboneka ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kuduha idonido ku bikomeje kugenda vyibonekeza. Mutama waramutse neza? Mutama waramutse neza? Waramutseho neza. Yego Mutama, rero tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda bigaragara. Turaza kujya muri kuri axe ya Rubero na Warikare turebe ibijyanye na opérative intensive de la AFC sur la axe Kirumba Katonda. Uza kutubwira ko byifashe gute? Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje guhindura isura, impande zose zikomeje guhangana mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho bwiganje mu budasa. Turaza kandi kunyura kuri ligne de retravement entre reposition avance de Roberi turebe uko bihagaze mu bice bya Rubero no mu misozi ya Rucuru. Turaza kandi kurebera hamwe redeployement tactique ahazanwe inite y'abasirikare kabuhariwe bafite ibe bikoresho. Ni ibikoresho byiganjemo intwaro ziremereye atirarizi mu rwego rwo guhangana mu buryo bufite ubudasa kandi budasubirwaho. Uraza kandi kutubwira ko kuri route nationale numero D biri kugenda gute? Ndakubwira yuko ibintu bikomeje kuzamba, nkubwira yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku mirongo mbere ku rugamba, kuko uruhande rw'igisirikare cya FDNB cyo gisirikare cy'u Burundi bari kuvuga ko bazanye ingamba nshyashya. Turaza kandi kubabwira kubiri kubera kuri position retranché cyangwa se position retranché zo bitangazwa ko bikomeje kugenda bigaragara bijyanye nuko ubu ingamba z'imirwanire zamaze guhindurwa, aho bari kurwana bifashishije imyobo. Ibiro bikaba bigaragara mu bice ni imisozi yariya za Warikare muri amashyamba yegereza na Mutongo n'ahitwa za Mitusenge, utibagiwe Tenderukara mu misozi yegereye Mutakatsi ya mbere na Mutakatsi wa kabiri, utibagiwe imisozi ya Sudikivu hafi y'ibice byegereye izina Warungu. Turaza kandi kuramvura ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara mu ijoro rya kera kuri uyu munsi. Hagaragaye chimère de division nocturne, aho bitangazwa ko mu misozi hazanwa abasirikare kabare bagomba gucunga umutekano mu masaha y'ijoro. Turaza kubabwira rero dispositif de encerclement offensive coordonné contre les positions FDC turebe iri kubera muri groupement ya Kanyabayonga ndetse n'abamayimayi benshi bamaze kuzanwa mu misozi miremire yitwa Musuyene ndetse na Rubero centre. Bakaba bahawe gahunda bwoko ki? Gahunda bahawe niyo kwataka kandi no kurwana mu buryo budasubirwaho. Turaza kandi kurabira hamwe ibiri kubera muri groupement ya Inkobo, turababwira renfort opérationnel. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kubera Rusamambo n'ahitwa Bukumbirwa. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera Berausi, tubabwira ibijyanye na centre de commandement tactique ndetse turebire hamwe ibijyanye na arme collective ndetse na element de infanterie regare. Muri ibi bice turababwira village Margarese et piste difficilement particier. Turebire ko biragenda bigaragara muri ibi bice. Mutama muri side Kivuraza kutubwira ko byifashe gute? Sud Kivu turagaruka mu misozi yahitwa Imurenge cyane, mu misozi n'ubundi itegamiye imirembwe miremire, aho ari gutegurirwa operation simusiga operation karabutaka ku mpande zose. Turaza kandi kujya mwavuga mu bubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tubabwire ko FDNB biri kuvuga ko hari umusirikare wa RDF yafungiye mu Burundi. Turareba uko uyu musirikare yinjiye muri iki gihugu ndetse n'icyo RDF yatangaje
kuri kesi ikomeye y'ibikomeje kugenda bigarukaho cyane mu bitangazamakuru by'u Burundi bitewe n'uko ari inkuru kuri ubu iri kuri page za mbere, yewe benshi bamaze no guhita bakora pinning bitewe n'ibibazo iminsi bivugwa hagati y'umubano muri ibi bihugu. Turaza kandi kubabwira ibiri kugenda bigaragara, aho turi buze kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara ku ruhando mpuzamahanga. Turebe ko Kisekedi Chilombo akomeje gutangaza amagambo akomeye ndetse anasaba ko hari ibyo Repubulika na Demokarasi ya Kongo yakemererwa. Kisekedi avuga ko u Rwanda rwigira ko rwatahukanye ingabo zarwo kandi zikiri muri Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo turebe ibyo Kisekedi Chilombo yatangarijwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe rero bakavuga ko ibi byose yavuze bisubiza inyuma gahunda zari zaratangijwe bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko amagambo akomeye yavuze ari yatumye urugamba rukomeye ruzinduka nkuko tugiye kubiramvura. Banywanyi tubahaye ikaze ngaha, gusa bo dukurikiye bwa mbere tucyonda sabone ngaha tubashyikiriza amakuru aremereye abarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyahere aya makuru tuyahere mu misozi y'Iwatari. Yego, Warikare byifashe gute Mutama? Nubango ni Warikare ibintu bikomeje guhindura kandi ni Warikare ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego, uko umunsi ugenda uzahazi yego, uruhande rw'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'abafatanyabikorwa b'abafatika Barundi, yego, bakomeje gusatira iriya misozi ihana intera n'umuhanda RP 1005 uva mu byerekezo bya Mutakato werekeza ahitwa Tenderuka mu misozi yegereye Weza na Mitusenge. yego, ariko noneho iyo misozi ya za Mitusenge cyangwa iyo misozi ya za Mubanda, iyo misozi yongeye kuri no umunota kugaragaramo abasirikare cyangwa n'intwaro, yego, ahubwo n'imisozi ya za Osokare, n'imisozi ya za Biruwe, n'imisozi ya za Mabute n'ahitwa za Matenda, yego, za Mondindi, n'iriya misozi itegamiye n'ubundi iriya misozi ya Wenga tukajya tugarukaho hariya za Kigoma. yego, ahantu umuntu aranyandikira arambwira ati iyo misozi ndetse n'imisozi ya za Kigoma na Nsindo ababiligi bamaze kuzanwa. bakaba bazanwe ryari? bakaba bazanwe mu masaha y'ijoro. Yego, bakaba bazanwe bafite ibikoresho byinshi byiganjemo izi ntwaro cyane cyane zikoresha ikoranabuhanga, bikanavuga yuko amadrone menshi akomeje kuzanwa muri ibi bice. yego, bikavugwa yuko n'iriya misozi ya za Muriri n'imisozi ya za Byungu iri hafi iriya misozi ya za Kishanga, yego, iyi misozi FDNB iri kuyizanamo abasirikare ifite gahunda yo guhagarika umuvuduko w'intare zasambwe bafite ku basirikare bari gukora mu misozi ya hariya muri teritwari ya Mashyya. yego. Kugeza ubu ku bijyanye n'urujya n'uruza bihagaze gute ndetse no kongera imbaraga muri ivyo bice? Ku bijyanye n'urujya n'uruza rero ikiri kuvugwa kandi ikiri kugaragara kisumbuye kurusha ibindi, yego, ni ubudasa bw'uburyo intambara yaje mu ishusho yihariye kandi ishusho yihariye aka kanya nakubwira. yego, ni imirwano idasanzwe mu gace nk'ubu tudute nagiye ngarukaho twinshi, ujya kumva ngo nka Mubanda humvikanye urusaku rw'amasasu cyangwa se imbunda ziremereye zavugiwe, ariko ukajya kumva ntumenye ngo FDNB yafashe cyangwa turi kuhakontorora, ni neza turambye zihari. urabona yuko ku ruhande rw'ibi bice haracyarimo gutinyatinyanamo ku mpande zose, ariko cyane ku ruhande rwa FDNB cyane cyane igisirikare cy'u Burundi, yego, bivuga yuko kiri gutegura operasiyo zo gufungura iriya mihanda irimo route nationale 529 ugana mu centre ya Warikare hafi n'ibimeza n'ibice byegereye ndetse na uretse kuba bivugwa haba wenda hari urusaku rwatangiye kumvikana rw'ikintu icyo ari cyo cyose? Niriya misozi ya Musenge yegera haraza Bunyakiri n'ubundi bivugwa yuko hamaze gufatwa na FDNB ngo aka kanya bo bari kuhakontorora, n'ubundi bari bamaze iminsi guhera ku munsi w'ejo bundi ndetse no ku munsi w'ejo bari hari intare zasambwe. Bakibara kuhagera rero ngira ngo bari hamaze nk'amasaha atarengeze 13, ariko biravuga yuko bamaze kuhabakura. Yego, kugeza ubu bikomeje kugenda byibonekeza ndetse binavugwa ko
urujya n'uruza ndetse n'ibikomeje kugenda biba byose ari ikibazo gikomeye. Mutama aragira ngo unyemere tujye ku byatangajwe na Cirombo, ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku zindi axe naho tubwira ibiri kwibonekeza muri ivyo bice. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York mu nama rusange y'ishyirahamwe Loni, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arasaba amakungu ko akora ibishoboka vyose agahagararira ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ategeka u Rwanda gutahukana ingabo zarwo kugira ngo igihugu ciwe kigarukane ituze. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru ku wa mbere, Perezida Tshisekedi Tshilombo yavuze ko gushika ubu ibintu bitifashe neza nubwo Kongo n'u Rwanda baherutse gutera igikumu ku masezerano y'amahoro ya Washington hari ku igenekerezo rya 27 Ruheshi 2025, aho avuga ko biterwa n'u Rwanda. Yagize ati ndashaka ko umutahura igituma u Rwanda rwiyerekana nkaho rwakuye abasirikare barwo muri Kongo, ariko kuri nuko abo basirikare b'u Rwanda bagikorera ku butaka bwa Kongo kandi bagifite umuriro ndetse n'ibikoresho byinshi. BBC gahuza miryango yasavye umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'u Rwanda kugira icyo ayishura kuri birego, yishura ko atarashobora kubona akanya. Perezida Tshisekedi yatangaje yabandanyije avuga ko AFC ari umugambi w'u Rwanda kandi ukurikiza ivyo u Rwanda rushaka mbere y'uko ibiganiro vya Doha ataco bishikaho kubera u Rwanda. Ati ikintu cyonyine gihari no kw'u Rwanda rutewe igitsure wonyene intumwa za M23 zica zitera intambwe mu biganiro. Ivyo rero nizerekana ko bagifise uruzigo rubafatanya n'u Rwanda, ari narwo rero u Rwanda bagenderaho mbere muri vyose, haba mu vya gisirikare, mu buryo bw'amafaranga ndetse n'ibindi. Avuga ko ayo masezerano mu ijambo yarashikirije inama ya Loni yibanda yabereye New York. Tshisekedi yagize ati aya ni amasezerano asaba Kigali mu buryo ubutomoye gutahukana ingabo zayo zose mu buryo bushobora kugenzurwa no gukurikiranwa. Ivyo ntayita ingingo zo kwingira ku bimwe, nta mahoro ashobora kuboneka mu gihugu arongoye ingabo z'u Rwanda zidatahukanywe kandi zikareka gufasha M23. Agasaba ishyirahamwe Loni ko ryohagararira ishyirwa mu ngiro ry'aya masezerano. So bwa mbere Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagirije u Rwanda ko ari rwo rufite umuriro rufatira M23 z'igisirikare gihanganye na leta ya Kongo. Ibirego Kigali idahwema guhakana ikavuga ko yayo yafashe ingamba zo kwikingira ingaruka z'intambara ibera mu buseruko bwa leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hagati aho ivyegeranyo vya gahibayinga baroni zagiye bigaragaza amakuru atandukanye ndetse binagiriza leta ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDNB ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kinshasa nayo irahakana ibi birego ikavuga ko amakimbirane ya leta hari ndetse ko nta kibazo cyari hagati yo gukorana n'iyi mitwe. Mutama wakomeza ukatujyana kuri aksi mu Minembwe nawe ukaduha ishusho y'ibiriko biragenda vyibonekeza. Mutama uratwumva? Ndakumva. Mu misozi Minembwe rero kiri kuvugwa. Yego. Umusozi Minembwe kiri kuhagaragara. Yego. Ubu nta kindi imisozi yose itangatanzwe n'iriya misozi za Kakuku ndetse n'ahitwa za Tubango n'aharaza Idashiro. Yego. Imisozi itangatanzwe n'ahitwa Ngomeyano n'ahitwa Biyendo na za Miranga n'aharaza Nemba. Yego. Iyi misozi yamaze kugezwamo abasirikare benshi cyane. Yego. Ku ruhande rw'uyu mutwe nyuma yo kubona yuko FDNB yego iri kugenda icumacuma abasirikare ibakura hafi y'icyaga cya Tanganyika za Kasombo na za Mukweti. Yego. Ibajyana hafi y'ibice bya za Warungu hariya za Kakombe na za Mowasco no mu bice byegereye Katembo.
uyu mutwe rero ukabona mu gihe iriya misozi y'iminembwe irimo za Kakuku, iriya misozi y'iminembwe irimo za Masambiya, iriya misozi irimo za Tubangwa n'imisozi yegereye Bashiro, iyo bikomeje gutangatangwa n'iki gisirikare bashobora kubagabaho ibitero bakoresheje indege ndetse n'ibitwaro biremereye bishobora kubakora mu bice baherereyemo. Yego, nicyo tuwasi hari aka kanya yihariye muri ibi bice ni deployment nta bombardement zigize zibaho muri ano masaha ndetse uretse kurebana ikijisho dushobora kumva ngo ibintu byakomeye byazambye, ndetse kandi na deployment ku basirikare bo gukorwa za Kabare hariya mu mujyi wa Bukavu ku ruhande rw'intebe za Sarambwe baba bari kumanura babakura biriya bice bamanura muri ya byerekezo byegereye za Shabuza cyane cyane, kandi no ku ruhande rw'iki gisirikare cya kiri kuzana abasirikare benshi b'abarundi mbere y'uko bivuga ko aribo bahawe imbaraga zikomeye cyane kurinda ibice byose by'ikivu kandi n'umujyi wa Uvira. yego, urabona yuko ari umwihariko w'urugamba uburyo ruhagaze mu misozi yangahe Minembwe. kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara, bikomeje kugenda bivugwa ko ibintu bitoroshye mu by'ukuri. Mutama, kugeza ubu ku bijyanye n'abahunga byo bihagaze gute? Ku bijyanye n'abahunga, abaturage batuye mu mujyi wa Uvira benshi bakomeje kwikuramo umunsi ku munsi. Yego, ku bijyanye n'abaturage benshi bakomeje kugira ubwoba bitewe n'ibyo bari kubona biri gutegurwa na FDNB cyane mu kubitera bakoresheje indege. yego, urabona yuko rwose ibintu bitoroshye na gatoya. reka tujye ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa, aho Uburundi butangaza ko bwafashe abasirikare b'u Rwanda. Ubwo turagaruka turabira hamwe n'ibindi vyibonekeza ku zindi axe. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiravuga ko hari umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda waraye afunzwe na polisi ya kiriya gihugu nyuma yo gufatirwa ku butaka bwacyo. FDNB mu itangazo yasohoye ku wa gatatu ku igenekerezo rya 24 kwezi kw'icyenda yavuze ko umusirikare witwa Sergeant Sadike Emmanuel yafatiwe muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera Kirundo ya kera ku isi ya saa sita z'ijoro nk'uko amakuru abisigura bivuga. Yavuze kandi ko umusirikare ngo usanzwe ari umushoferi yambutse umupaka w'u Rwanda n'u Burundi aciye mu nzira ibangikanye n'umuhanda route nationale nimero 14 y'umupaka wa Gisenyi Nemba, hanyuma aza gufatirwa n'abapolisi bo kuri uwo mupaka muri metero 700 yari amaze kurenga. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko umubisobanuro umusirikare yatanze yaravuye mu kabari kari hafi y'ikigo cya gisirikare cya Gako bikarangira abuze inzira, ngo yagerageje kandi guhunga ariko bibi by'ubusa. FDN bivuga ko Sergeant Sadiki kuri ubu ari kuri polisi ya Kirundo mu gihe ateganyijwe gukomeza iperereza. Kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda biba ari ibintu kugeza ubu ngubu bigomba gukurikiranwa, kandi RDF nayo yasohoye itangazo igira icyo ivuga kuri ibi biri kugenda bigaragara ku mbuga ngurukana bumenyi mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi rero bakomeje kugenda babivuga mu buryo butandukanye. RDF ni igiki yatangaje, ese agiye gukurikiraho iki? Reka tubirebe. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavuze ko kigiye gukoresha inzira za diplomasi mu gukorana na guverinoma y'u Burundi kugira ngo umusirikare wayo usanzwe ari umushoferi Sergeant Sadike Emmanuel watawe muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi nyuma y'uko yayobye akambuka umupaka wa Gisenyi Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi afungurwe. Mu itangazo RDF yasohoye ku igenekerezo rya 24 kwezi kw'icyenda yagize iti uyu ni umunsi wo ku wa kane ku igenekerezo ya 24 Nzeri 2025 Sergeant Sadike Emmanuel umushoferi wa RDF atabigambiriye yayobye yambuka umupaka wa Gisenyi Nemba ajya Burundi, ahita atabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi ubafungiye kuri station ya polisi ya Kirundo muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera. Yakomeje RDF ivuga iti RDF yababajwe n'iki gikorwa cyabereye ku mupaka uhuriweho, ikaba izakoresha uburyo bwa diplomasi bushoboka ikorane na guverinoma y'u Burundi kugira ngo igarure umusirikare mu rugo. Itangazo rya RDF rije rikurikira iriyari ryasohowe na FDNB nk'uko twari twabibabwiye haruguru. Mutama, tujyane muri Walungu Mwenga, ho byifashe gute?
imisozi ya Warungu ndetse kandi n'imisozi ya Mwenga naho amakuru ahari n'umwihariko ni igisirikare cya FDNB gikomeje kuzana abasirikare. Yego. Ni FDNB nayo ikomeje kuzana abasirikare. Yego. Cyane cyane muri bice byegereye hafi neza n'ibice biri strategique bituruka hafi cyaka cya Tanganyika bya Warungu. Yego. Niho ubona yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeje gutangatanga kurusha ibindi bice kandi bakahatangatanga bahaza n'abasirikare benshi. FDNB ari cyo gisirikare cy'u Burundi. Yego. Wongeye kugaba ibitero simusiga ibitero karabutaka bigamije kurimbura mu mizi uruhande rw'intare zasarambwe kugira ngo barebe ko babirukana barikaye cyane cyane imisozi yegereye iriya mihanda y'uturasonari 5 cyane cyane iriya mihanda yegereye uturasonari 7 uva mu byerekezo byariya Bushongiri ndetse kandi iriya misozi yegereye Fatona Bukumbirwa hakoreshejwe intara zitwa ziri mu bwoko bwa teorizi cyane cyane nizo FDNB gukoresha bwana munyamakuru. Yego. Bavuga yuko ibi bice bwana munyamakuru byamaze kuzanwamo abasirikare bakomoka mu twa FDLR. Yego. Byamaze kuzanwamo abasirikare ba FDNB ndetse kandi na FDN bari cyo gisirikare cy'u Burundi. Yego. Ubona yuko uru rugamba ruri buze gukomera kandi ruri buze kubiruri. Yego, banywanyi rero nizo ngingo z'ingenzi tugiye kugaruka mu buryo bw'iramvuye turi buze kubabwira imwe ku yindi cyusabwa ro nta kindi nuko ushonda sabone ngacu bashyikiriza amakuru akomakomeye arabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu mutama tuyaherehe hano hamwe amakuru tutagiye kwereka aya makuru ndege ngo tuyahere mu misozi Warikare. Yego, byifashe gute Warikare? Ni Warikare ibintu bikomeje kuzamba kandi ni Warikare ibintu bikomeje gukomera. Yego. Uburyo biri gukomera rero. Yego. Ari operasiyo yateguwe n'igisirikare cya FDNB yitwa operasiyo Cikongo. Yego. Iyo operasiyo Cikongo yateguwe n'uruhande rwa FDNB. Yego. Ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya 23 bya bice bya za Masisi. Yego. Ni operasiyo yari igamije kwambura ibice bya 23 ibice byose bya Warikare ndetse na Rushu na Rubero. Yego. Iyo Nyiragongo hakoreshejwe abacancuro kuruta abandi basirikare cyane cyane bano b'abazungu. Yego. Cyane munyamakuru aba bacancuro bakoresheje imbunda y'imize kandi bakoresheje n'imbaraga ziganjemo izi ndege z'intambara zirimo mu bwoko bwa drone. Yego. Ariko bwana munyamakuru ngewe amakuru ngeze aka kanya iyo operasiyo yitwa Cikongo. Yego. Ni operasiyo yari yateguwe n'uruhande rw'abasirikare b'Ababiligi. Yego. Operasiyo yari yateguwe n'aba bacancuro bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo b'Icyumweru Black Water bivuga yuko no ku munsi w'ejo hoherejwe abandi bacancuro bagera kuri 700. Yego. Abangaba bakaba ari abahanga mu gukoresha drone ndetse kandi no gukoresha izi ndege z'intambara. Bakimara rero kugera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ibintu bahise bahagarika bavuga bati rero ibi bintu muri gutekereza cyangwa gushaka gukora bitandukanye cyane n'uburyo urugamba ruhagaze uyu munsi wamaze gutegura ibitendo kandi bitendo karabutaka tukaza ibitero muri ubu buryo iyo operasiyo Cikongo icyo dushaka kugeraho twatugeraho nicyo rero uri kubona iriya misozi afatwa no gukumbirwa basa naho bagabanyije kwigabamo ibitero nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe uvuye ahitwa ikopu kazamuka afatwa no gukumbirwa abavuze bati reka tube twihanganyeho gatoya intumbero aka kanya hari ni ugufungura umuhanda RP 2015 bava ahitwa muri santere ya Pinga berekeza ahitwa za mbere mu Peki berekeza Karembe kugira ngo bafate uriya musozi strategique w'Imweso w'itegeko twariye Masisi Nyiragongo n'ibindi bice bitandukanye. Yego, nibyo kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara kandi vyibonekeza ko amahoro n'umutekano bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Hari urugendo rukomeye kandi ruri gutangizwa bigizwemo uruhare na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka turebera hamwe ibyo Kisekedi Chilombo batangaza kubirebana no guhererekanywa imfungurwa turaza mutamu tujyana ku yindaxi tubwira ibindi biriko biragenda vyibonekeza. Yego.
ni son excellence Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ategereje uburenganzira bwa komite mpuzamahanga Croix Rouge biro guhererekanywa imfungwa n'umutwe wa M23. Ibi akaba ari bitangarije i New York mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru. Umutwe wa M23 ushinja leta ya Kongo kuba yaranze guhererekanya imfungwa zibarirwa muri 700 zifunzwe mu gihe mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka impande zombi zemeranyije guhererekanya imfungwa nka bumwe mu buryo burema icyizere mu biganiro impande zombi zikomeje kugirana. Kinshasa icyakora imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurekura imfungwa zayo mu 23 iyisaba kugira ngo ibiganiro bikomeze. Tshisekedi ubwo yabazwaga ni kwiri aho iriya gahunda igeze yagize ati dutegereje ko Croix Rouge duha uburenganzira kugira ngo duhererekanye imfungwa. Kaba rero ari ijambo rikomeye Tshisekedi avuze mu gihe bikomeje kugenda bivugwa ko Croix Rouge yo yiteguye kandi ritayari. Bamwe rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ndetse banibaza ibiba. Croix Rouge yerutse gutangaza ko kuri ubu ngubu yiteguye gutanga umusanzu mu kurekura imfungwa mu rwego rw'amasezerano yasinywe hagati ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC. Croix Rouge yagize iti nyuma yo gusinya uburyo bwo kurekura imfungwa zifitanye isano n'amakimbirane gukoreshwamo intwaro hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na Alliance Fleuve Congo, twiteguye gutanga umusanzu mu koroshya irekurwa ryabo nkuko byemejwe n'impande zombi bigizwemo uruhare n'umuhuza aribwo Katari. Uyu muryango utabara imbabare bivuga ko uzakora ku rwego rudafite aho burubugamiye mu rwego mu kumenya imyirondoro no kugenzura no kurekura no kuba bakurikiza umutekano ku mfungwa zifunzwe ku mpande zombi. Bikaba bitangajwe mu gihe ibiganiro bikomeje Doha bihuza Katari hagamwe na bibahuza bigizwemo na Katari bigamije kugera ku gisubizo cya politike ku makimbirane akomeje kumvikana mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mutama wakomeza n'andi makuru. Nubwo rero amakuru turakomeje mu misozi y'Imwenga. Yego. Umutwe w'ineza Sarambwe wavumbuye ikawazarenga zigera ku 16. Yego. Mu misozi y'Imwenga ibi bigatanga ikimenyetso cy'uko mu misozi yose neza Sarambwe zirimo n'imisozi yegereye aho neza Sarambwe ziri. Yego. Akiri abanzi benshi kandi ibintu kugira ngo neza Sarambwe babikemure cyangwa se kugira ngo bigende neza ku ruhande rwabo. Yego. Bikosora igihe kirekire bwana umunyamakuru ubona yuko kuko ibi bice n'ubundi uyu mutwe urimo byari imisozi ya za Kamanyora, imisozi ya za Bunyakiri, mu misozi myinshi itandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru no mu Kivu y'Amajyepfo. Yego. Ya za Kavumu urabona yuko bikiri ikibazo gikomeye cyane kuko niba ahitwa Mwenga hashobora gufatirwa Wazalendo cyangwa se gufatirwa abo bise ngo n'inasi kuko mu bafashwe bavuga yuko ari abaturage batari aba Wazalendo. Yego. Reka amakuru yatanzwe n'abari basanzwe Wazalendo bari muri FDNB bavuga ko bazanye bigeze no kubana mu gisirikare ariko nta makuru yemeza neza ijana ko ari abo Wazalendo. Yego. Nuvuga ngo rero ibi bintu byabaye ikibazo nyuma y'uko Wazalendo bagera kuri 16 bafatiwe Imwenga ndetse kandi tukanavuga yuko uyu mutwe ukomeje n'urugendo rwerekeza za Karima n'ahitwa za Kangira n'ahitwa za Shabunda n'iriya misozi yegereye Mikungu n'ahitwa za Karore. Yego. Urugendo rugamije kumenya aho za AVIS zishe cyangwa se aho bituma abanzi babo bari cyangwa se abanzi babo aho baherereye. Yego. Ubona yuko ikomeje gutwara imbaraga ndetse kandi ikiguzi kirenze icyo twatekereza cyangwa neza Sarambwe zategereza. Yego, ibyo rero Mutamani biriko biragenda vyibonekeza mu gihe arandi makuru haravuga ku iperereza ry'u Burundi aho bivuga ko rishobora kuba ryaciye amarenga ko Rabin ashobora kuba yarishwe. Reka rero tubigaruke ubwo turagaruka nawe utubwira n'ibindi wadutunganyirije. Amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko umusesenguzi Diedonini y'ukuri uzwi nka Rabin uherutse kuburirwa irengero nyuma yo kugera ku butaka bw'u Burundi avuye mu Rwanda yaba yarishwe nk'uko byaciwemo amarenga mu kiganiro cy'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu FOCODE.
biravugwa ko mu kiganiro cyateguwe na Fokode kuwa Mungu ku igenekerezo rya 21 kwezi kw'icyenda, umukozi w'iperereza ry'u Burundi Merad Muhizi yafashe ijambo maze mu kibazo cye cyanyuma akoreshamo amagambo atangaje aho yasaga nk'uca amarenga ko Rabin yaba yaramaze kwicwa. Uyu ngo yahakanye ko Rabin yigeze agera mu Burundi, ashimangira ko ifoto ye yagaragaye ari muri iki gihugu n'abandi bafatanwe mu kasho k'iperereza ry'u Burundi mu Cibitoki ari impimbano. Fokode avuga ko uyu mukozi w'iperereza ry'u Burundi yavuze ko inshuro 5 zose Rabin ahubwo yishwe n'iperereza ry'u Rwanda kubera ngo ryamuhaye akazi karamunanira. Ibintu bigaragaza ko uyu Medar Muhizi abeshya. Medar Muhizi avuga ko iperereza ry'u Rwanda ryari ryarajyanye Rabin muri Mozambique kubera igisirikare cyarwo cyakorera mu gihe, nyamara bizwi neza ko Rabin yahungiye muri Mozambique mu ntangiriro za 2015 mbere yuko haba imyigaragambyo kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse abategetsi b'u Burundi bahise bafunga murumuna we. Rabin we yahisemo Mozambique kubera ko umubyeyi we yakoreraga nk'umukozi w'Imana, ni mu gihe nyamara igisirikare cy'u Rwanda cyatangiye gukorera muri Mozambique muri 2021. Ni mu gihe Fokode ivuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Rabin na bagenzi be bari mu Burundi, babiri bafatanywe nawe Erwa Nkurunziza na Vena Ndikumana bavuye mu Rwanda ku igenekerezo rya 29 kwezi k'umunani 2025 baciye muri Tanzania binjira mu Burundi baciye ku mupaka witwa Kobero Imuyinga. Uwo munsi byo kandi ngo ni ibintu byoroshye kubona imipaka y'u Rwanda, Tanzania n'u Burundi. Undi wafashwe ni Bonaventure muri Kiyingoma, uyu rero akaba yaravuye Bujumbura mu modoka izwi yaje kumupfiraho ageze yitwa Gitega, na n'ubu iyo modoka akaba ariho ikiri. Hoteli yarayemo kandi yafatiwemo nayo irazwi nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Uyu telefoni ya Erwa Nkurunziza yerekana neza ko ahantu banyuze, ifoto yafatiwe mu Cibitoki yerekana Rabin ari kumwe na bagenzi be mu kasho k'iperereza mu Cibitoki nk'uko bigaragara. Mutama wakomeza. Usango rero tukiri mu gihugu cy'u Burundi. Yego bwanyumva ndakumva. Ni abasirikare bagera ku 4,500 bivuga yuko bamaze gutegurirwa ahitwa Bururi. Yego bagiye kuzanwa muri ino misozi ya za Kasimbi ndetse n'ahitwa za Muheta muri Uvira. Yego aba bagahita berekeza mu cyerekezo cy'Warungu bagiye kurwana n'umutwe w'Impuzaturanga mu bice n'ubundi ukomeje kugenda wiganzamo muri ibice bya Warungu uhereye mu bice umaze iminsi wigarurira. Yego bikavugwa kandi bikwemeza yuko ibintu bishobora kuzamba mu gihe gitoya mu buryo butandukanye n'ubwo dutekereza cyangwa se n'uburyo tubonamo mu buryo busanzwe bwa kinyamwuga kandi abanyamakuru. Yego kugeza ubu igishya kiri kugaragara ni igiki? Ni ukuvuga ngo igishya kiri kugaragara ku mirongo njyarugamba ndetse kandi igishya kiri kugaragara mu bice bya Warungu cyangwa se Kivu. Yego ni imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'umutwe w'intare zasobanuye bivuga yuko abakomando bamaze kubahiriza ibwiriza bababwira yuko igihe cy'ikindi yego bashobora kugabwaho ibitero bibatunguye mu ishusho itandukanye n'iyo batekerezaga mu buryo bwabo busanzwe. Nyuma y'uko igisirikare cya FDNB cyohereje abasirikare ahitwa Kazingira. Yego nyuma y'uko igisirikare cya FDNB cyohereje abasirikare ahitwa Kibongwe. Yego nyuma y'uko FDNB igisirikare cy'u Burundi cyohereje abasirikare baturutse mu kiyaga haruguru y'ikiyaga cya Tanganyika abatutsi ahitwa muri Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Yego biravugwa kandi birakekwa n'igisirikare cy'u Burundi yuko M23 hari abasirikare yamaze gushyitsa ahitwa Gomba n'ahitwa Tatongo. bakaba bashyitsweho bagejejweho mu buhe buryo misiyo bafite n'iyihe Mutama? Mission abasirikare b'Interahamwe bafite yego niyo kwambura igisirikare cya FDNB abatatondetse kandi abasirikare ba FDNB. yego
ibice byose bafite bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko ndetse kandi n'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko bikavuga yuko nubwo ibi bice bikomeje gukekwa yuko intebe zose ntabwo babigezemo byagomba ndetse Katongo. Yego. Imisozi ya Shenge, Kirungu n'ahitwa Kitala. Yego. Yamaze kugezwamo abasirikare by'umwihariko ukitwa Hibu Special Force, Anaconda na Eagles. Yego. Abacancuro b'abanyamegizike ndetse kandi n'abacancuro babiri giti bagiwe abacancuro bakomoka muri Colombia na Mexique na Argentine. Yego. Bikavuga yuko aba bacancuro b'Argentine, Mexique na Colombia bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo. Yego. Ngo bafite gahunda yo kugaba ibitero simusiga, ibitero karabutaka muri misozi yegereye Gomba na Kitu n'ahitwa Katongo. Yego. Ngomba no kumenya yuko igisirikare cya FDNB, igisirikare cy'Uburundi ndetse na FDC. Yego. Ngomba ko bakomeje kohereza abasirikare mu mujyi wa Uvira mu bice byegereye ahitwa Kibonge, Kazingira, Kiroma, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge. Yego. No mu misozi yegereye Kirungu bari gukeka yuko intare z'abaturage zamaze gutsinda abasirikare ahitwa Gomba n'imisozi ya Katongo yegereye ikiyaga cya Tanganyika. Mu bice byegereye aho FDNB bikomeje gucisha abasirikare mu binyamakuru. Yego, nibyo kandi ibintu bikomeje kugenda bijya mu bundi buryo. Mutama ndagira ngo unyemere turabe ibyatangajwe na leta ya Kinshasa ku mutwe wa M23. Ubwo turagaruka tujyana no mu minembwe no mu bindi bice ugenda utubwira ibiriko biragenda bihaboneka mu buryo bw'iramvuye. Yego, nacyo ubwabo. Leta iharanira intwaro rusange ya Congo yongeye kwita abarwanyi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo ibyihebe, imvugo itaherukaga gukoreshwa kubera impande zombi zari ziri mu bihe by'ibiganiro. Byagarutswe mu itangazo ryashyizwe hanze na FDC ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kw'igenekerezo rya 20 kwezi kw'icenda 2025, aho ryashinjaga M23 kuyigabaho ibitero mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. FDC yagaragaje ko kuwa gatanu kw'igenekerezo rya 19 kwezi kw'icenda 2025 AFC M23 yagabize ibitero mu bice bitandukanye birimo ahitwa Canzikiro n'ahitwa Nkambi muri groupement ya Kisimba mu murenge wa Nyanga muri teritwari ya Warikare no mu bice by'ahitwa Sisa muri teritwari ya Kare muri Kivu y'Amajyepfo. Yatangaje kandi ko kw'igenekerezo rya 18 kwezi kw'icenda 2025 abarwanyi b'uwo mutwe yise ibyihebe bakozanyijeho n'ingabo za leta FARDC mu gace kahitwa Ndete n'ahitwa Kazinga muri teritwari ya Masisi, ahitwa Chambobo n'ahitwa Qatar muri teritwari ya Karehe n'ibirindiro bya FARDC biri mu ahitwa Muhondo muri groupement y'ahitwa Banyungu muri teritwari ya Masisi. Ingabo za leta ya Congo kandi zatangaje ko ku munsi wari wabanje AFC na M23 bari bagabiza ibindi bitero bikaze. FARDC yakomeje gushimangira ko itazakomeza kwihanganira ivyo bitero bikugabwa na M23 yise umutwe w'iterabwoba. Kwita ibyiye bihuriro rya AFC M23 ku nzego z'ubuyobozi za leta ya Congo byaherukaga mbere y'ibiganiro byari guhuriza impande byari bimaze igihe biri guhuza impande zombi muri Qatar Doha. Ibi bikaba bishobora kugira impinduka mu biganiro bizaganishaga ku mahoro hagati y'impande zihanganye, cyane cyane ku mutwe wa AFC M23 nawo wakunze kugaragaza kenshi ko ingabo za leta FARDC zikomeje kurenga ku gahenge zikagaba ibitero mu bice bitandukanye no kutubahiriza ibyo buri ruhande rusabwa. Ibi kandi bikaba bifatwa nk'ikindi kimenyetso kigaragaza ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwikura mu biganiro by'Doha. Benshi bakabibona ko ari ikibazo gikomeye ndetse bikomeje kugenda bikurikira amakuru akomeye y'ibiri kugenda biba. Kugeza ubu ngubu rero muri Kivu y'Amajyepfo ibintu ntibyoroshye muri Mwenga, ubu rugamba rwakaze. Abakuru atugera aravuga ko imitwe yitwaje intwaro ikorera muri teritwari ya Mwenga n'ayitwa Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo ishaka kwirukana umuyobozi wa regima ya 2336 ingabo za leta n'intwaro rusange ya Congo, Colonel Chihutu Vera.
Mwibaruwa iyi mitwe yandikiye son excellence Felix Antoine Tshisekedi yashinje Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe bashinja ubugizi bwa nabi akayifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi ashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhura alias Fokamike umukunyereza ibihumbi 48 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagenewe imitwe ya Wazalendo ikorera muri Mwenga nahitwa Shabunda. Iyi mitwe ya Wazalendo yamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi ko akwiye gusimbuza Colonel Chihutu undi mwofisi uyobora rejima ya 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe wa M23 ndetse na FDC mu gihe kandi Wazalendo iyoborwa na General Marayika ndetse na General Kanyakiriba kwigenekerezo rya 19 ndetse n'igenekerezo rya 18 habaye imirwano ikomeye mu rwego rwo kugira ngo uruhande rugire ubugenzuzi kuri centre ya Mwenga. Icyo gihe hapfuye abantu barenga 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda. Imitwe y'Abazalendo ikorera mu territoire ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi ungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasita Olivier yimurwa. Icyo gihe Wazalendo yagaragaje ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri Uvira mako yaratishobora koroherwa no gufata igisagara cya Uvira mu buryo bworoshye kuko bamwitaga umunyarwanda. Ngayo ngukora Mutama wakomeza nawe utubwira ibiri kubera ku mu bice bya Minembwe no kuzindagisi aho wambwiye ku rugamba rukomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Mutama uratwumva? Nukuvuga ngo bwana munyamakuru. Yego. Nubwo wagiye ukomaza mu misozi Minembwe cyangwa se mu misozi yegereye hariya Mwenga munsi ya Bukavu mu misozi iri hasi ya za Kabare. Yego. Ugakomaza mu misozi yarasha bunda hafi ya za Penikusu. Yego. Wibagiwe imisozi yitwa Minembwe ahegereye Kakubere ndetse n'ahitwa za Kamombo n'ahitwa za Werera n'ahitwa Tumungu. Yego. Wibagirwa ahitwa Tubangwa no misozi ya za Ibashiro. Yego. Bwana munyamakuru wibagirwa imisozi ya za Ngomiyano. Yego. Aho FDNB aka kanya ishaka gufata mu buhe buryo ikoresheje iriya mihanda international gatanga iki mu misozi yegereye hariya za Runingo n'ahitwa Mwesi. Yego. N'ahitwa za Bafarego. Yego. Iyi misozi bakazyoresha bashyira ahitwa za Kizo misozi hasi ya za Rulimba ndetse n'ahitwa za Kabambare. Yego. Ariko bikavugwa yuko FDNB bishobora kwigora cyane ukurikije n'ubundi buryo twamaze gutegura ibitero byawo. Yego. Muri iriya misozi yegereye ahitwa Kunda. Yego. Ibombo sanga. Mutama ndumva bicika mu gihe dutegereje ko yagaruka ku murongo kugira akomeza tubwira byinshi ko bikomeje kugenda vyibonekeza. Abanywanyi ndagira ngo munyemerere turebera hamwe ibijyanye n'urubanza rw'abasirikare 17 ba FARDC bakatiwe imyaka 10 y'igifungo bazira gusambanya abantu. Ubwo turaza tugarukanye Umutama akomeza tubwira byinshi ko bikomeje kugenda vyibonekeza. Turabwira ko urukiko rwa gisirikare muri Buniya rwakati abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 22 kubera gufata ku ngufu abana bato. Ibihano zatanzwe nyuma y'iburanisha ry'urukiko ryateguwe ryatewe inkunga na NGO CFPD na UNICEF mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe ahakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'aka gace kahitwa Bangkoko. Hari abaturage babarirwa mu magana nk'uko bitangazwa na Radio Okapi. Muri 17 baregwa bagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 na kugeza kuri 16 mu mijyi ahitwa Mungwaru, ahitwa Mambasa,
mu kwezi kwa kane muri 2024 umwe mu baregwa yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije mu gihe undi mwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana, ikimenyetso gikomeye cyo kurwanya kudahana. Ibi byemezo byerekanye intambwe ikomeye mu kurwanya kudahana kwihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, bigamije kugarura icyizere ku bahohotewe ndetse hagatangwa n'ubutabera bwa gisirikare no gukumira abatekereza gukora ibyaha nk'ibi bya gisirikare nk'ibi mu gihe ari abasirikare. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore uharanira amahoro n'iterambere ridaheza Sofepade ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga uru rubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera bahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore ndetse n'umwana. Mutama niba twumva wakomeza n'andi makuru, twari tugize ikibazo cya network. Nuko nayo imisozi ya Uvira, nayo imisozi yose Kivu Minembwe. Yego. Ndiko babwira ibice by'ineza zaramwe boherejwe abasirikare muri imisozi yegereye ahitwa za Kunyani, imisozi igiye za Kindo. Yego. Ni imisozi bivuga yuko bayoherejemo abasirikare nyuma yuko ubona yuko FDNB ishobora kugaba ibitero biturutse mu mihanda rute nationale 5. Yego. Hafi hari za Runingo, Mwesi n'ahandi hatandukanye bashaka kugaba ibitero hari za Nyange ndetse n'ahitwa za Kasongo. Yego. Bakaba babikoresha baturutse ahitwa za Rubabo n'ahitwa za Kabinda n'ahitwa za Kongolo. Yego. Nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutegura ibitero baturutse mu bice byinshi bitandukanye bitangatanze Bukavu, bavuga yuko mu gihe baba bamaze gufata Bukavu bayambaye intare za Sarambwe. Reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoye arabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane dusoreze ngaha, waducyurikiye bwa mbere tushonda sabone. Astra vista.